Voilà musidɓe on wonɓe sivude assistance humanitaire d'urgence to nokku kala ka wonti ɗon. Assalamu aleykum, mi salmini on wore tedduga, mi yetti on mouradu moƴƴuru nokku kala ka wonti ɗon. La salmini on moƴƴa, la weltani on mouradu moƴƴuru hara nokku kala ka wonti ɗon. Grand merci à tout un chacun, grand merci à tout le monde de la fidélité, de la confiance. Haray, où que vous êtes, la welti moƴƴa, la salmini on. Partagez moi la vidéo, likez moi la vidéo, ça fait plaisir. Allô? Oui, ça va? Oui, je suis là. Et bon, alors, je te reviens un instant. Mesdames, Messieurs, grand merci à tout le monde, grand merci à nos millions de partenaires. Haray on wonɓe lagne sivude ɓen fo la weltani on, la salmini on moƴƴa ko wona e seeɗa. Haray, je suis de cœur avec vous, voilà, et puis très bientôt les 200 personnes en ligne. Haray lang habbi on, la weltani on, partage la vidéo, partage en vidéo moƴƴa. Haray o yilang affiche image ɗo ɗe ko oustaz meɗen Cheikh Ahmad Sara. Konon lene Cheikh en, assalamu aleykum. Très bien. Indene ko honno? Très bien, très bien. Ami nodita on jon bien. Kono woni musidɓe hare ko enen Cheikh Machara hani yewtugo ka mission meɗen ɗo ɓe wondani en e payku meɗen ton ko ittuɗen ka meɗen lagine e naɓuɗen ka meɗen Égypte fi ɓeydugol gandal fi ɓurano ɗon tini ko hunde moƴƴude, hunde laɓade, hunde tawata julɗo Allah be no yeli ɗum ɗon kala tagaɗo e voilà arɗo ka hoore leydi sago muɗum a heɓay ɓiɗɗo hunjiɗo Qur'an, a heɓay nene goto hunjiɗo Qur'an, a heɓay mo wallitiɗa hunji Qur'an on. Haray ɗum ɗo fof ko hunde labande, ko hunde fotude, ko hunde tawata Allah no waɗi barke mum. Haray musidɓe assistance humanitaire d'urgence wondude partenaire ɓen no welti moƴƴa ko tawata ko bange ɗen fof meɗen immade ɓe wallito berutaga amen on. C'est migitike musidɓe haray kumpay kun kam bodo ɗo kumpay kun il est offert le père yuma makko kan no nawni tawata vraiment ɓe mara feere hande yoɓangol mo ɓeyda gandal ma o wunjo Qur'an. Vas-y o wunjo Qur'an on tini donc haray musidɓe no anduɗon noon ɓay kun hewti ka meɗen o holli en faale ɓeydugol gandal ngal o hunjo Qur'an on. Haray musidɓe tigi tigi on e o hewti ka meɗen mo holliti en mapude makko ne ɓay o holliti en. Haray c'est très simple wawɗen il faut le libérer, hein? Fait son transport, il va aller. Oui, non, ouais, la démission, la wanda ko mai. Donc, haray ko nawoni de musidɓe ɓay kañum pay kun hewti ka meɗen o holli en faale ɓeydere gandal fi ko yowdir ko ñi Qur'an on musidɓe. Haray ko ɗo woniri en neɓinali Qur'an ɗum waɗɗen émission holluɗen partenaire ɓe ɓey. Haray fe kañum janna ɓen ka meɗen Égypte himɓe buyi wonno ko noddi en tiddude e maɓɓe kono Allah wulanɗo subhanahu wa taala par ce que pigiɗi fof ko muyɗe Allah e haray ko e Cheikh en wawnuɗen humpodirde ka sakkito ɗum yewtuduɗen e maɓɓe tawata vraiment ɓe holluno en haray ɓe wakkili ko fi Allah woti annabijo ɓe waɗa e berutaga maɓɓe on wallitorgol e fi Allah woti annabijo no kunɗo bapay kum tabitira ka meɗen Égypte o wona ka duɗal maɓɓe o janga o yaka université o janga haray gandal ngal fi ko yowdiri kon haray bien sûr fi ɓeydere gandal ngal Qur'an hunjagol haray Qur'an on musidɓe haray bien sûr pigiɗi welali fi kono alhamdulillah. Haray gandintinayi ko Cheikh ɓe wono hiɗe kam mboɗo ɗo ɓe mari duɗal ka meɗen Égypte min mi yawno han ka meɗen Égypte mi tindi e maɓɓe mi yalfini ɓe pay kunkun haray mi yi kadi duɗal ko ɓe woni e débrouillage ɗon kamɓe fayɓen toon ene woodi ɓiɓɓe wonɓe yurde Amérique yurde Afrique yurde ka meɗen Europe naɓa ɓiɓɓe ɓen hanka maɓɓe ɓe janna pay koye ɓe walla pay koye ɓe wunjo juulirɗe ɓe wunjo piiji buymoji ko yewdiri e diina men kam. Haray ko on chance heɓuɗen tinnuɗen e maɓɓe tawɗen ko makko baɓe moƴƴa ɓe walliti en ɗe halfinde ɓe pay kunkun. Haray noon ko fi raɓɓindingol ko tantira e meɗen wonɓe Amérique o yaafoto moƴƴa ɗo gandi ɗe balɗe mi holli haray tigi tigi on WhatsApp an o wonno ko boni balɗe no feƴƴi ɗo haray mi perduno numéro ji buy notamment numéro on ɗon tanti ɓe ɗettam en charge yoɓangol kumpay kun lewru be $100 haray numéro maɓɓe woni ko majjirilan. Haray noon la gandi donc sa tanti woday ko ɓe suivi o émission ɓay ɓe aboni ka page mi wayrata
haray ɗo gandi ɓe adduno première tranchon deuxième tranchon kadi ko kamɓe tigi wonno ko noddimini mariami ɗo andi haray joddi pay konko yewti koɓe naɓa mbuɗɗimi addi kadi mbuɗɗi fiya naɓañi ka meɗen Égypte haray ko kamɓe tigi noddunola e ngal ɗo kadi ko min numéro maɓɓe woni majjirilam haray ko adi yari kon tampisi ɗon Amérique miɗo tori on taw haray yo waw noddugollam andi mi andintina on haray mbuɗɗin kadi fi pay konkonto haray ɓe hatojini mum feno sayi ɗo haray la mi welti ko inde den taw tigi woni mi yeggiti taw franchement je ne vous mens pas franchement donc tanti si vous m'écoutez aux États-Unis d'Amérique la ngani ko to wontirɗon haray miɗo faala humponirde moɗo nani haray ko teddugal e moɗo miɗo weltani on noon la salmini on yo Allah wata on ƴettu lanna vraiment que Dieu vous récompense pour tout ce que vous avez apporté comme soutien pour cet enfant qui est aujourd'hui en Égypte haray wela e moƴƴa ko kunɗo pay ko wawata progressude ko gandal makko han tawata o hetta diplôme makko haray min e yumma makko Allah muyanaymi mi naɓa ɓe Égypte ɓe yaaɓe tawde nde moƴƴere par ce que ko hunde labano kala ko yowdiri e dina kan en tawa no foti no labano wondi annu e moƴƴo hara fi raɓɓindigol pigini musidɓe cheikh en holluno men haray pay konko no hattongini toon ni kadi e ballal moƴƴa ko yowdiri e ɓornateri makkon et puis way gono toon haray ɓe holluno men ɗum ɗon minni est-ce que c'est pas elle qui m'appelle? Je connais pas trop, mais je suis en émission déjà. Je pense que c'est elle qui m'appelle. Je connais pas. Waouh. Waouh. Ko kamɓe tigi noddilan. Alhamdulillah rabbil alamina. Haray ɓe noddudelan ka ligne. Haray la welti. Très bien. Je pense qu'elle est là. Assalamu alaikum. On jaram tanti. Wow. On y jam. Wow. Awa barka mo nan dey barka nan. Har numéro mo ngom majjirilan. Mi andi mi haali mini deuxième tranche on ngadduno mi noddali on awa barka mo nan mi weltike moƴƴano. Wow. Alhamdulillah rabbil alamin mi weltaniki Allah lano subhanahu wa ta'ala ko tawata kon partenaire ɓe himɓe suivi la on tini musidɓe pendant que j'ai le souci de savoir ko honno mi wata humponirde e tanti mi holli on kamɓe tigi ɓe noddila on tini ko non woniri assalamu aleykum cheikh alhamdulillah haray kamɓe tiɓe noddilan ka émission ɗo nani inchallah mi weltanike julɓe Allah ɓe fof mi weltanike kadi partenaire ɓe mi weltanike tanti modi mi weltanike ɓen ton fof kala ko ɓe wontiri miɗo welti moƴƴa nani haray albarka moɗon onon kadi donc on no fewndor ɗon pay konko noy jam alhamdulillah imo e jam ko yettude Allah subhanahu wa ta'ala tara wala minen ɗo min e makko eyo imo e jam minen e jam ɓen fof amen alhamdulillah alhamdulillah bien hara cheikh en kono wondiri humpodiri balɗe no feƴƴi ɗo haɗi mi sella min tigi kono e humpodirno holluɗo lan hara e pay konko no hattogiri toon ko yowdiri e ɓornateri makko ko nandi e muɗum alhamdulillah rabbil alamina c'est vrai que mi wanno émission mi holli partenaire ɓe ɓen barki on partenaire komi holli ɗon e woɓɓe windiɗo ɓe falaynagol numéro cheikh on y a pas de souci donc haray wawno partenaire ɓe men ko wallitori en fi Allah woti annabijo haray ko frère Aboubacar wontirɗo ka meɗen Amérique o addananno en montant de 500 000 wo émission an o fi pay konkon Égypte waray mi wallitoron 500 000 ɗon haray kadi tantira e meɗen gono Amérique ɓen ɗon kadi addanano $50 o fait ɓen ɗon inde maɓɓe nde ñammi yeggitimi ɓe yafotoy ɓe anditi haɗa ko kamɓe addanolan ɗin ɗon mbuuɗi ɓe hollimmi haray yomi hewtin pay konkon fi ko soɗa coñci makko ɗin ka meɗen Égypte en quelque sorte mi aron 10 un montant de 1 million téléma ɗon haray kadi tantiraɓe meɗen gono Amérique fayntin ɓen ɗon kadi ko on gasa on nanide balɗe miɗo waɗa émission fi pay kum majju kum ka meɗen jiwngo no hujja ka meɗen tagini ko leeluma haray kun ɗon jiwn hujja kun ɗon ko yaya makko no jooɗi Amérique haray ko ɓen kadi anni un montant de 800 000 ɓe addaniran ɓenni kamɓe kadi ɓe annike ɗum ɗo sadaka kun ɗon jiwn fiyo julɓe Allah ɓen wawu haray darde si yitana en kumpay kun Allah jaɓana en sadaka on ɓe yiita ɓiɗɗo maɓɓe o ɓay ɓe yewtinila mbuɗɗin ɓeni womi hokkon miskinaɓe minni joni haray mi faati ƴettugol ɗin ɗon mbuuɗi mi naɓi ɗaɗi Égypte
fi haray yen hutor ton fi kum pay kum meden haray do en quelque sorte woni 1,800,000 haray kadi ko watti e mudum hanki kadi mi humpodirno e tantira e men be nabe tanti tangini Mariam Jelo wontirbe Amerique non seulement tanti Mariam Jelo kadi oustaz en haray ko andi gollon ben non kadi hollilan kambe kadi be tawtuno ko wallitino sodugo cionci pay ku feno yaayno ka bedem Egypte haray bay men humpodiri e ko franki mono dabbutude numéro tanti o mérite be charge pay ku fi lewru be $100 bay mi humpodiri mabbe be ni Mariam min nami fuduno fi $100 lewru be kambe kadi be tawt non ko sodi cionci pay ku feno yaayno Egypte be ni kambe kadi bay be andi mapunde nen si Allah moyi haray lewru be lewru kambe kadi be anni yani ke dum don be famille mabbe on ma eben haray be okkayen $60 lewru be lewru ko watten ka $100 ko tanti woni waddeda haray wona $160 ko wata nabande pay ko lewru be lewru ka mede Egypte to benne tanti Mariam Jelo wonti be ka mede Amerique nani inshallah haray joni hebi $160 lewru no ay non hanci kadi fini sedi dinangolon hanci kabe kadi be addana en do en montan do 1,880,000 soit $200 be ni on $200 bay me humpondiri hanki haray mi do wayi nabude fi pay kunku yo wallito fi pornateri makko joni haray o en montan damo tawata da haray hebiri dade 1,800,000 e do ka 1,800,000 e quelque haray mi arrondi montant de 4 millions haray inshallah mi nabani yoni ka numéro modon haray on 4 millions don o partenaire mojo bere ben woni ko walliti mojo bere amen nen fiyo men nabam pay kunku haray ko birun dum me waawi hebugol fi o wallito ton fi bornateri pay kunku ko nandi e mum haray mi humpodiri kadi e tanti de to be charge pay kunku si mois on mayi do haray be nabay mbudi dimbe hollila si Allah be hewtina la mbuddi mi hewtina on mbuddi si Allah mo yinani bismillahi ta'ala indu wona be tijaratan lan tabura bismillahi ta'ala ayyo haray kadi ko wacce mudum shayken haray faintin meden burti harfinde on kum paykum on tini e menen mojobere amen nen ko mojobere wagatoɓe miskinaɓe haray men ala mbuuɗi ko julɓe Allah ɓen tu yoɓe jikki e amen on tini mbeɗe welti ko tawata kon Allah jonni men cuucal yomin wallitade paykum tawata be makko feƴƴini yumma makko kadi no nawni men naɓamo ɓeydere gandal Qur'an mbeɗe weltani Allah hanki pas plus tard qu'hier mi yodduno monsieur Imrana haray on andi to monsieur Imrana ko kamɓe wonno ko ƴettani men charge billet d'avion jiyamen ɗin ɓe walliti men kumpa e kun hewti Égypte haray ɓen ɓe noddela sabu on annuye ko ɓe waɗi ɗon hande ngal teddugal hakkude amen min e maɓɓe min yewtay ɓe wattay laŋe feere ɓe kamɓe kadi ɓe humodiri e dinal islam ko wara ko mouradu moƴƴuru haray miɗo weltani monsieur Ibrahima moƴƴa miɗo weltani onon cheyke moƴƴa miɗo weltani sonnajo mon on miɗo weltani ɓiɓɓe mon ɓe miɗo weltani kala ko woni e wallitade o fiye duɗal ngal yaari yeeso haray miɗo welti yon andutu simi heeɓi feere en tindi ko miijuwan simi heɓali feere kadi occupation jiɗi haray yon andu wona salare haray ko occupation jiɗi woni ko ɗuuɗirinmi haray kadi kala partenaire ji wonɗo suivude o émission meɗen ɗo ni en andutu kunɗo paykum ko ɓurano ye hunjagol ka meɗen Égypte ko mojobere men nden nawi mo toon fi o ɓeydu gandal ngal haray miɗo welti ko goto haray on to fori ɗon tora ballal ye wallito kum paykum no nde jande makko yaara yeeso hara o son jaji ka meɗen ton weltanoɗen Allah ko tawata kon Allah no jonni en beelole cuucal yen wallitade kum ɗo paykum hors du pays fi o ɓeydu gandal si o hande hetti diplomate kon haray Allah wala no wokki en moƴƴere ɓay haray woni saabu goɗɗo wawi jangude Qur'an o hunjo ɗum noon o nafitoɗo adna e lakara hara miɗe welti cheke moƴƴa mbeɗen salmini yon mbeɗe lando si ɓen toon fonnoye jaam haɗa sino woodi ko maako ɗo jonni on konngol ngol fiyo ma kañe ma yonnanoñen kadi pay kunkum men tinda justement ngo holla men haray étude jiɗin kono woni yarde to alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu salihat yeti Allah subhanahu wa ta'ala en juuli e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam fayda ɗo mi wi'ay on tun ɓe weltanike o neɗɗo si tawi o nangi fiikoy ko annako allahu subhanahu wa ta'ala wonde o jarribo to ndiye o ndaara ko honɗum wonti tintini ndin aadi wondi hakkunde makko kanko e allahu subhanahu wa ta'ala
yo laaɓa jama o ɓay kanko kan Allah o ko annduɗo ko wirni ko fewndi ko feƴƴi e ko arata ko no fewndori wohi mo anndi jayi ara yimɓe ɗe welti moƴƴa fi ɗum ɗon anndina kadi jama on haray kala ko woni e wadde ɗon kon ko hoore maɓɓe ɓe woni e remande ko lowre meɗen en fuu so ari a tawi kile no fewndi tawi hiɗa mari feere ma hiɗa mari cellal ma hiɗa waawi hiɗa anndi goɗɗum e ko wona e remeede ko han kadi a sagu ma a waaway wallitaade donc haray koye nden lowre wonɓe mo bee ko waɗi kon ko ɗum haray Allah okkortamo ko ɗum o soñoyta pay ko ɗum haray mo ka duɗal bi isnillahi taala markas mawɗum huɗa e nder isdu ɗo mo jawde ɗon mo rewtaade mo windi mo kadi ka université al azhar sharif imo jangude ɗon kadi langara bo mo jangude kadi ton ko yowndiri e iya matiére ji ko wawata élargisude honno gandal makko ngal o poursuiva ngal ha o wawa ƴettude honno diplôme ko cycle universitaire kadi meɗen maranimo programme ndarugol no wawata yiidude kanko e mawɓe wonɓe hasard ɗo hunjinaɓe ɓurani jonna on tigi ijasa ɗum ɗo fof meɗen noka programme mako haray no wirno ka sahi feƴƴuɗo e ka classe ji préparatoire ɗi fof majji mo pasude newata hara o naati ka collége o naata ka université o ala e ɗuɗude alhamdulillah imo jangude ka école miɗo révisinde mo ka suuɗu ɗiɗo piiji fof haray meɗen welti moƴƴa himo ɗofti kay alhamdulillah geli piiji ɗin pay koye accitataɓe e hoore maɓɓe kalaɓe ndingol meɗen ontino wadde no gérude mo no o gérita ɓiɗɗo mum reedu no geɗalɓe meɗen ɓen sin e ganda e koyen halfinaɓe ɓe jonno si a halfinama hunde surtout si tawi ko neɗɗo halfinma hunde no andirɗa no o yiɗade bon andu sa jetti kadi haadi wondema yanganto goɗɗo fi Allah andu fi ko Allah kon no ɓurbini ɓuri fi ko yimɓe ɓen kon nokkeli gono ton fi kala enen ɓe gandi fayda ko heewi kon jama o woɓɓe ara en considére sa eniti Allah ɓe sikkay ko hunde hayfunde kono fi ko Allah kon kadi no hulɓini saabu moƴƴereji makko ɗin heɓortani on karay mi heɓtay ɗo miɗo weltani on moƴƴa onon kadi e Mariam Touré yo Allah waɗu barki e moɗon waɗa barki e muraɗi ɗin waɗanon koko on ɗon e yangade fuu tijaratan lan tabura bi isnillahi taala haray kanko o ceerno ahmad inomo ɗo mi jonna e mo si tawi no woodi ko weydita ono haray mi landitoto ɗum ɗo duɗal ngal ko wonde nge wallitade paykum hunko e ko duɗal ngal eno ngal fewndori ɗon ko anndingol yimɓe ɓen haray e prix ji ko ɗen e wallitade paykum ɗo ko no woni différent e ko duwa kon ka duɗal ga kono alhamdulillah kanko on ko be wakkinoɗen en fuu fi makko on ɓanto sabu si o ɓantike je nganndu haray en mo be meɗen ɗo moƴƴere paykum ɗum ko mari ko iɗen mari ɗum ɗon hara kadi en sendoɗa e makko ko makko kon no feere ko men ko feere Allah no mari ko lannata yo okkore moƴƴere makko nden o danda en bone koni mum okkora en kutu no paykum ɗum wawi rewde ko ɗaɓɓako e mum amin ya rabbi waleykum salam waleykum salam na laaton pay koye koye e jam alhamdulillah no ñana sami jam tun konno way golle ɗen toon lekkolo no yaade buyi alhamdulillah yettuɗen ko seeɗa seeɗa Allah yettama haray ko no woniri barka yo a ɓurtu wakkilade cheke ma kiɗo piiji heewɗi wonde mana ɗofti ɗa ƴetti gurdam mana hiɗa waɗi doyi ɗa kippi ko naɓu ma kon vraiment miɗo welti moƴƴa Allah fotamen ni suko min wallanma min yeeyi toon Allah hokkor men feere no min tamborama hara vraiment mi waɗay bir ko min wawi kon fi no nafitoɗa an kadi ɓurano moƴƴo wawa ɓuri ni nane yalla jabbuɗo adi amina ya rabbi e yumma maɗo humpodirde mo werno ɓe jam komi wari mutude awa alhamdulillah yo Allah moƴƴi onon gari moƴƴi alhamdulillah minen kadi meɗen yi jam ga si mi heeɓi kadi feere mi hewti ko ɓuuri e raɓɓutugol nan
inshallah sanije hara mi warete mi yawo yaay ton mi yaa mi ndara no fewnoɗa ka université ton mi anda ko on pigini kadi woni feƴƴide ko ɓurini inchallah muyi nani inshallah awa inshallah yalla men mu e jammo jam allah mo amin amin ya rabbi ustaz nga anna are si kuda da yare adugo fo buddina bicara yalla wujud ke aljanna bicara kudi amin barka fo bicara yalla wujud ke aljanna ne ko buri barka nani barka yo Allah ɓeydu fernam yo Allah ɓeydu kadi sabuji ɗi wonɓe ɓe wadde fof waɗani hoore mum weltike buy albarka haray ɓe wallitora ɗin ɗon kene toon fiiti ɓornateɗi ma e ko nande mum hansi lewru nun ɗo maayi tanti yaddi ɗuma on haray mi yewtina on kadi beru komi hendi kon si Allah muyinani bon courage onon kadi ara décourage aki continue a école on surtout ko naɓuma kon sa wawi joni haray ala koyen heɓali vraiment nani musidɓe ara ko ɗo sagata namuɗen kameɗen ɓe visite ɗon tini mo wunji qur'an o mo jangude ɗum wara ko mourade muɗum mo wawi hay jangande ɗo fiyo ɓurto e faltade hara exactement kanko woni ko naɓuɗen kameɗen Égypte ton fiyo wakkilo fi qur'an on musidɓe haray ɗe wawi mo jentagol ɗo ɗe haray sono woɗi ko wata hollugol en ko hellintini he haray mo kippi jande nden ton haray no ɓuuri e moƴƴande en kono ko andintigo musidɓe ɓeɗe weltani yo meɗen salmini yo mouradu moƴƴuɗum hande pigui ɗi ndi wela fi kono alhamdulillah woodi partenaire ɓe no walliti e baŋnge ɗen fof on tini ɗum ɗo kanko fi qur'an on ni eɗen naɓi pay kunkuga meɗen Égypte no wakkili beru makko on kala huɗo feere wallitimo waɗani hoore makko kankadi ñande goto wona cheikh jo ton wonay toon en tout cas ɓe wawɗo jangnude moƴƴa o wallito kankadi pay koye toon pigui ɗi wela fi hiɗe weltanimo moƴƴa noon hay no woodi ko hollaɗa on miɗo jentima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Allo. Alhamdulillah rabbil alamin. Weltani ke julbe Allah be weltani ke mamakkilo buri dinani. Barka mi weltike buy Allah mi torki mamayo kanko wajeti Allah ne ono yeso. Yalla be ya be du kadi wakkila gol de plus nani. Franchement mo be no welti kamen kadi ga mojja ken kan no welti julbe Allah be fo no welti Allah nawri yeso nani. Weltani ke julbe Allah be fo barka hara mi welti ke joni hara mi noditi on siburi ni na inshallah jon sheke hara joni humpodiri siburi ni nani si Allah jabi yo Allah ko baraji mudum wakay e fo me baraji ko ne ko me weltani ke on nani awa yo Allah ko baraji din yo Allah jabi toli Allah yo Allah jabi duwaji amin جسرا إلى طريق الجنة الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موجة من سالمين بركة مناني من جارama بركة شكل. جل بلا بفوق على فلا بيندو بيتو منكا medem Egypte janna mo urano ngara meden toriyo yon humpondire be do wara be wawi golle mabbe den ko fatawna seeda be kippu fe ko muradu mo biro. Jombe weltike musibe say jiara di